Na albumu Open Mind jest 9 kompoziciji, 4 po ruski i 4 po srpski, a jedna perša predstavena je guvodna za 139 poetov istočašnje. Redaktorka časopisu Mag Maja Zazuljak povolala šickih, že bi posluhali album, hoć su ani nje prihilniki tej fajti muziki, pretože, jak potolkovala, hodniše nje spodzivac. Думам, že to bar značné, že sme po перший раз vidali i taki jaki šik žanr, ale думам, že nie перший раз, že Mag vydava coška co nove na našej kulturnej sceni, co думам, že i podrozumljive, bo думам, že i prave mladi treba, že bi boli to ti, ktorí budu tvoriť coška nove. Teraz Mirko Pregun i Pišta napravili naiste calkom jeden inšaki projekt, jak co sme teraz zvykli. Ja še nazdavam, že Pišta i nadalje bude repovac, ale že budeme mať ište, poneže nam on jedini za teraz, hej, ruski reper, že budeme mať ište dajakih mladih, ktorí počnú še zanimať so tim žanrom stotu fajtu muzike. Na tim albumu, okrem Igora Hornjaka, jak vyvodač reper, zjavuje še i sam producent albumu Mirko Pregun, ktorý vyvedol 2 autorski kompoziciji.